Assalomu alaykum binandagoni aziz. امروز گفتیم به نوار نمونه یک نوار دیگر بگیریم. یک که کشیدیم بردارو برای پایواندا. بسیاریا گفته ایستن که پایواندا رو نشون ده، پایواندا چخیل شدن. بردارو این پایواندا رو نشون میدیم. پایواندا به حد در حد حرکتن، بسیار خوب. با فیرم بواری داریم که سال دیگر ای میوه هم پایواندا میخریم. این بردارو ناو همینجا رو درایدیم بود کردیم. زدیمش در عربامون، بوری عربامون یا پرای هیچ گپ نیست، دور نمیریم. عربامون نما تبلوکای 20 درجه زدیم، کشیدیمش. خیر میگذاریم ای. این بردارو پایواندا کمتر روشنش کنیم که انم خیلی این نودای زیادی های یک کنن نکر حاضر کنیمش. یا هم نوده های زیادی هم یارم کندن نکر پایواندن همیه. پایواندهای کردگیمون طرز پایوندی نوارش هست. پوست پایوند چخیل کردیم در یک کنده یکی 10-12 سانتی متر قوسی دوره. 1 2 3 4 تا پایوند، 4 تا سیوی هر خیلی بفکرم، نه سیوی سرخه همش، فقط سیوی سرخ پایوند کردیم. سال گذشته بعضی پایوندمون از این قوس تر شده بودن، در شمال شکستن. سال گذشته هم خیلی قیچین شو کردم. اینه قیچین کردگی سال گذشته، نیشم قیچین کردگی سال گذشته. فوکس دوری شوه نه همینجا قیچین کرده بودیم، اینجا قیچین کرده بودیم. ای سر نبود نوده کرد. اینه نودهش رفته ایست از بلو. یه طرف به افتاوی بگذاریم. اینه بردارو همین 4 تا پایوانده که بوزبالش دیگه امسال نصیب باشه همین خیلی میزنم شد. بازم قوستر شوند این پایواندا. بردارو این پایواندا هم 4 پایوند باید بیاین به دیگر برسن. همینجا هم بالای کنده را باید پوشونن به دیگر برسن. حاضر نه ولی سالای نزدیک نصیب باشه. این میگذاریم طرف دیگر. این پایوند دیگریش یکنی که اینش خیلی قوستر، 1 سانتی متر در 2 تا پایوند کردیم. 1 2 اینش هم به حد خوب چسبیده که قوس دیگه در این برش هم هست. این دیگریش ده اینش بریکتره. این ده اینش بریکتره. 3 تا پایوند داره. یکنی در بین علافات توزش نکردیم. 1 2 3 تا پایوند داره. علافی جه های قدر بلند بود. علافه درویدیم بعد سیور نصیب باش تازه میکنیم تناش با همین خیلی برداره نگه کنی روشنی باز شده. نه اینش پایوانده، اینشم همش پایوانده. نه درخت نشناختیم چیه میده بود. موندمش که کلون شود. کلون کشید اولی شب دست نصیب ای بهاری را سلیوه قندولی دیگر پایوند میکنیم. سوایی که نزده بودیم، سوایی همین سوایی که پایوند کردیم بردارو انا هم خیلی سیب دن، حتی کلونتر هم بوزبالاتر هم دن. زدیم شون نمی خیلی قریب 1 متر از زمین پایوندشون کردیم. این پایوندها خیلی بخواست شدیستن. خوب پایوندهای اینش پایوند، اینش پایوند. این پایوند ببینید که چقدر بوزبالش دیگه فوکس کشید روشن شوه. این چقدر بوزبالش دیگه یم اینجا برمادگن همین خیلی میبره بالای همیره میگیره. اینم پایوند بردارو ببینی ای همینجا 2 تا شاخ بردگی. اینه این پایونده 1 2 3 4 تا پایوند داره. در عزیز طرز پایوند کنی را در نوارهای گذشته 2-3 نوار گذشتنده نشان دادیم چخیل باید پایوند کنی. نه وابسته ای که سیب پیره یا که یاشای طرز یاش کردن سیب همیه. ما بلندتر بریدیم برای که گردی باغ محکم نبود و احتمال داشتیم که شاید محکم کردن نتونیم. برای همین بلندتر باید 1 برابر پستر. زیاد ای هم زیاد پر بگیم 70 سانتی متر از این بلند باید سیب ببری کنده قوسه
пайванд ай сар навкунӣ. пайвандаш барвақттар карданда кор, бедор ношуда дарахт бояд бедор нашава баҳорӣ, баъди хоби зимистонаш бедор ношуда пайвандаш кунӣ, бедор кушид, обуш медава, оба меҷафа, пайванда тезтар мечаспа. лой намуне салафан қатӣ ришт маҳкамш кунӣ, ҳаво надроя, пайванда ягон 10-15 сантиметр поён ҳам салафан печуне, иншоаллоҳ ба хоси худо мечаспа. пайванда мечаспа ва пайванд роҳат мекунӣ. гарди боға, и боғи кӯҳнай. гарди боға мо симхор кашидем. симхормон нарасид, хай вазъияти зиндагии деҳота медунӣ. симхормон нарасид, як тарафи дигараш мон, тарафи дигараш ҳамин хел кардем. Бардор азиз, тарафи дигараш шохҳои беда овардем, ай ҳар қишлоқ, ҳар ҷо нигоҳ кунед ки як барбараш начаспидааст. дар як ҷо нигоҳ, дар як ҷо чандта шинондем, ду серият шинондем, қариб 5-10 сантиметри дур. иниш қоқай, иниш савз. агар ҳамин савзидагиҳо бисавзанд, пеш бираванд, инҷа маҳкам мешавад. як ҷо нест. нигоҳ кунед ки беҳтарин ҳела ҳамин ай ҷои сетка, симхор, агар гирша сетка бигирӣ ва бедат бисавзав, баъд сеткаро бигирӣ, бо хубтар. нигоҳ кунед ки ҳамаш ҳамин хел ай, ҳамин хел рафтагӣ ягон 200 метр ҳаст. 200 метр фақат бед шинондам, бед, сифедор, тирак, ҳамиҷаро шинондам, маҳкам кардам. ино 1 сол 2 сол баъд заборе мешаванд ки ай тамошош роҳат мекунӣ. якта ҳам забор мешаванд, диюм ин ки ҳезим намере, табиата вайрон намекунӣ. ҳезима тамим мешава. шохша 1 метр буланд рост бубур, ҳамаша навда мекуна, нимша 1 сол бубур, нимша 1 сол дигар. 1 сол баъд навдаша бигӣ, ҳезими танур 6 моҳи зимистон, 1 соли пирра тайёр ай. метавонӣ ки нарай дарахтҳои ҷангалоро набри наёрӣ, тарроро набри наёрӣ, ва ана пиряхоро ол накунӣ, ва ана айби асосии ов шудани пиряхо ҳамин набудани ҷангалҳо ай. бридани дарахтҳои худ ман об кардастем пиряхоро. нарай набри ва ҳамин назди ҳавлид, назди хонат бизанӣ. дар ҷоҳои мо заминҳои обдор бисёранд, заминҳое ҳастанд ки заканд, беҳад бисёр ай. дар кӯҳҳо ҳаст, дар ҳама ҷо ҳаст. агар ҳаморо як кас бира зӯртан биёра, гирча маҳкам ку, 100%, 50/50 маҳкам ку, бедаш бишнон. ай ҳамаш чӣ хел бигем, бесамар меган. ине ки бед чизе ҳаст ки бояд бишнониш. дарахт чизе ҳаст ки бояд бишнониш. беда бишнон, 3-4 сол баъд ҳезимат тайёр. нара набар, дар 1 сол агар 2 мошин ҳезим биёр, 2 мошин ҳезим ва камиш 5 куби, 10 куб, 10 куб фикр ки 1000 дарахта биридӣ. 1000 дарахта дар қиёмат ҷавоб додан имкон надорад. насиб боша бародари азиз, мақсади мо ҳамин ай. ана ай ҳамиҷа тараф и канали ов ай. ай ҳамиҷа тараф севоб бисёранд, беҳад бисёранд. ай монад нашава, ягон 500-600 та пайванд ҳаст дар ҳамиҷа. бо ай оянда ҳамин хел пайванд карда рафтанем. якта диюм ана ҳамин бари деволе ки сирхай, қоқай, алаф намена, ҳамиҷара чормағз шинонданем бародари азиз. ки пешакӣ гуфтан гап қадар дуруст нест. лекин мақсад дорам ки ҳамиҷа чормағз шава. чормағзам неам дарахт. новобастае ки чӣ дарахт ай. ҳамин савз бишава, дигар армон нест гуфти гапҳо. хайр, мо мебинем ҷуни қувват, саломатӣ ва боқӣ мондаи амра мебинем. яке агар қувват мубрасава амр боқӣ боша, боз болотар, шояд болотар бубурем. баъзе дарахтҳои русӣ ҳастанд, дарахтҳоро ваъда додаган баъзе бародаро, тухмча, хича дарахтча. дар акатсия меган, дар оби гарм ҳам ҷо бисёр будаст. ваъда додаган, бояд бирем бигирем биёем. исфедорро бародаро дери баъд шинонем, бигем гил карда буданд, гил не ғура карда буданд, овардем шинонем, бисёрш қоқ шид. ино ҳамин хел бисёрш қоқ шид, хай хелаш тавшидагӣ ай. лекин ана 1,5 сфедоре ки имсол шинодем, соли гузашта 1000 та, имсол 1,5, ино ҳамаш часпидагианд, қариб ҳамаш. ягон 2-3% қоқ шидагӣ тамом. ана ҳамин хел бародари азиз, баъзе советҳо додем. саломат бошед, зинда бошед.
در نوارهای آینده باز میخریم. در امان الله تا باز دید.